Raki ya kadika Mei Mariam. Te kum si benta ha kadika jiraki benta kasi baro ko ito pertei karaki kadika sini. Te kum si benta ka senjuk ikan tei Catholic Zone 1 kalau pelong kan ya kadika program but I think ya ikan tei siapang ka peret hasenda ajongi. Ka red hasanda ajongi, ka kitchen garden. Habaki ayam ni ka kitchen gardening in urban areas. Kemudian red kemudian hasanda ayam jongi, ha kitan sor jongi. Kebangim dan jakasu, jakumway pat, like no atang di red. Saki jaka kemudian gun, kijaka kemudian pahu kajaka, kadai kawa kumno ba ngin penroy bantung yang diding. Bangi yo ya kan kababha kabapenga bangi yo ya kajing kuat kajing kia brokoli lomba tungi senduk kai dan zakat dia masuk akan kali usai keduk ni amna nama ada soalan ni bangi senti dalam ni tang ni usra Pia. Ulang betul brokoli. Ulang betul ni. Berpenik semua. Brokoli ulang betul. Komisi Bentaban Rakhi kesengi kan mau kerpangai kemei Mariang ni ke World Environment Day kesenjok ikan Thai Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 haringkat ke jetre lang buat ketenat agriculture kalau penloi ke awareness program halor ke pang kitchen gardening ni ke keperet hak kerpong ying hak santere ujeliu arjar arpuar visitation church Mauprem parish Kibawan ni sementara kening program kilong kami bat kikan Thai naki santeli ki parish ki bahap apa ke zone 1 kiba kentup ya ke parish Maukhar parish Mauprem parish Laban parish Upper Shillong bat North Mai haringkat kejian senran lang ukpa mensim ke parish i Father Edwin Kahit ki sisters visitation sisters of Don Bosco ki noi lam kesenjuk ki kentai Catholic ki kat tu kat ni ki rang ba ke parish bat ki we Kibawan IG kai hakaning program kilong ikong B Lingdo Assistant Director Agriculture barikong P Sun i District Training Officer Lapun ko ikaning kesengi dak jingmane sacrament bal ai de Father Edwin Kahit Kakam jemi kede om bagus bahai leti Kum kini wa ai ke krani kamte bagi peni ka kantang jeki ka sab jeki di jua menyesal dan cengi. Umri dewan dan beruman dewan tu mantap umta datang. Kini tak ada jalan besar cengi. Kemudian bagi Allah ban al bangalau pernah Ray tang ban yang kan mau. Nanti yang ya kini ibala simkia beruan pikir mau ini akan diurkom ide ban semua yang kemarin cengi. Ini baru berenang ni, kerku kedua ni berat, bagi hidup mau, bahawa mesti aku ada dekat ini, kerku nilai berenang, yang dia mesti aku. Haba ai jingkran hakari program nakaliagi kong pisun ila banjor halor ke jingtongi sembai klam da penon kams bot da YAA Dei mangi wei pai wei ki bala ban change kan ni bala perkelai kan ni. Dengan ni jingkran kitchen gardening
kitchen garden kaba lesi menta ni ladangi thung hapoi jakai bare ki jongi wai namara ki por ki babun chua hoi ila ju hikai ki banai roi andre ni ju hikai ki bagi khot architect fare judiciously we can use daong ai si semoy lai a semoy dan daong ai san semoy ai spo semoy betul cikil khai betul cikilom ki wa ki perlong bi ya kemarin kan ni training ke bagi ai ta ka home kan ni tena kan ni kwa ba kan adis kan long purely organic banginum ai dawai ladangi lagi ngimlong ki pekia ngatarai bangin yarap ki kiwe nginum ma te nganget kan makan ke training nga smoke men ke training lagi dai te nang rapat manga magaling season day isutoi nirasin pat ka kung kawin lagi challenge ba as government official ngidai bagtrai Haba ajing hikai na kaliang jo ikong biling do ila sam shibon ki jing nang jing tep har karukom ban pen khoj ban pen em ya ki jing thung jing tep khlam na penan kam ya ki spot wai hado shisna mentalu bersaya ga yang kasar jong phi ma kene balai gi dan kam ya karep korpong yin pila yu ju ya phi balada pi persam ban rap korpong yin kene ru kan perlong ya phi bakai pakia balu spa bahasta hisu tu e kane Palani na pinilisan bakal ban perlu pisah ke ban lale ban tiet dia tinggi jual dai lemar buat sian kilo dan ting itulah no ruang penerkam lawan cukai tangkap itu bagian bang ban kesdam ka yo itu tiba fresh dai te pinjumpi kibrio tigalai ban pelut buar ha ban tang manesiu juru mata ni saka blok tera UM tera dari kita sampai cepat pada ala pen UI kapor ke jompi kerpong ini per yang jompi pila ala kan yo anak tu udah jimpang lale udah iu pitung biang ro tu unbet biang hiam kita alam hiam te na ta kada bihapan te bah ala pitung yo ku biha itu isin tu jompi kan ma ba anda ada kuat kan ma ba itu kan sakaba ndai su bantung da kini bahama kelongin jong kaju kubi ini pur kubi brokoli itu pina subanto itu lo kiwe kiwe bisa oken nene upan nene kita kumapi wa mo midai ban buat di kerpong tong ban buat di jintung bajrong bu ubah pedang sampai ubah kuat ba ini papai tan ni long ni pergi petang ni gitu di badan hati badan keper mo ada ni dah hati badan keper kerana bah midai berthong sah hang Tuhan lo jompi bagi jingthong ki balakot ki wan hakma ki ba hampreng ki wan hampreng ki bajrong ki nya chadir nama balai itu apa jiran kam ya kesni te kentahi la da thong haki sindong haki ai lu haba ba pibu ru midai ban suto ba ban bu ki balakot hakma untuk ikai pibu ki ba preng ki ba jong chadir kenapa kita pinjau iki sejak sini mo ka program kala long ka basong shit haru kata da ka jingi simbenta bat ka jingbu jingkeli na kaliang ki long kmi pat na kaliang ki officer katanat agriculture kilala ban patai ya shibon ki jing artaten bakini ki long kmi ki dan halo ka rukom thung ka rukom sumari ki jing thung jing tap bat ki sente ki skut nada pikwa pemberapa na benda yang kini di supplier jumpa office ap nama bon sini nanti nomor berapa mak kemana lo atrai shafil lebih tidak tidak ya ma te nada pikwa i bandra te dia le i bandit nanti kini hiba de hiba ba supply jumpa office ke betul ma nak head am pem de ban abang do da i ha nama ba Wisdom Kloy mo mereka kebangi orang kata ka kota kayu mo melong lembu Islam mo Nakakatawa ni bungi orang Hani ka rap perien bangi on matas UM undut subantur kan no. Dekali ka bangi on pi ni ka gawai bay
Yung sentiyo pa din, habang itong ulami untuk ula samha. Kadban, dan ila ayaw mga por ila sumar, kitu kisla nasay kiyak terkom. Di kiparlok nang nayanak kana undamo, bagi ngimde gibalik kuli kita te. Yung ili akundu, kita kiparlok yung kle do unduma, la kle, la te hang tu, la klong yang kendau, nda la thong biang, te ila ot kitu kisla gibayang hadir ulong kumju. Tentang ulong kumju, te kita kiparlok yung ay de ocean, ay de kata kumbong pi kumbrensen. Nali umta nali dalay na kwa persyam uwe sentiu, mathong uwe sentiu, nali sida itauju. Ti habalay sian nali umta ngala pelai na uwe kiu, ngathong na uwe kiu pada ya utauju sentiu, ngakwa banpen ngala pet kithir ngala pet bah ngabar katochu, nabar balay ngasu benur ngala ti sentiu bareng. Ti ngakwa kan bang yoi mo ni sentiu di tanah untuk ndai. Ti man kapor ndala ngala than ngai untuk. Danga i hadian kemas tayo atayo kisentiu kini kiu sentiu jangan di marjan deh kitu Islam ki yak lang nasai yak sentiu wa tiga tu kalau semua penduduk Mesir ni yang i teng bantung jingtung kan kata Bishman de naring nilapan yo i taki i nilapan UMP dawai shoulder matik tayang nilapan tik kasbo ki penun kam dak bakundo ada gataru Ela malong kalau comigo, bikin sepau sentiu tengah, sepau sentiu tengah, sepau selamping. Tengah mabat ang comigo, nama sentiu, mana wei jat sentiu, udah tam lah kacong kacak kendau, lah kacong ka, cek subo. Teles yo hap kasbo, ini hap kendau ro. Nama gidan pekom. Kuman Allah kibay sentiu kidan katung nek kidan kibay sentiu kitung dak kilo lau kidan kita sentiu pedi kibatung pedi kendo normal lo kibami bay dikatu kala balong naka cek kendo ho kala balong baru natarai pakatari natarai de tambok bene kalian kan ningkong ni set batay ki brio ki barat na din sentiu ng jur ka kendo suwa selection of soil then gasay mo then kusembay kanang ba kajingpang kanduna nama tenteng na utu sentiu bularan jingpang lupa tiora sayeng itu sentiu baran hayeng ro tenteng ki yabit along ka ki kumpubit Lenak terkerau, kidan arjat, kikinyang bak ke Jepang. Hau sentiu, haki jur ni sentiu, kidan sentiu besar, dan hau kenyang kiap no sentiu. Andai kidan bak bagari ke Jepang, long mopi ong na sao koyak yong, tikayak yong hawan hadu mentaru ki ngimpat nalap hiban ong ban rep, ban klam air tu kedua yang long unlong tang balong kinong rep jongi pada ki ndai dengi ai doa itu ki kiwan yetu kiongkong padya takadang ngai osan semon bani sipo semon tingong kini ki doa kamta menta ki doa bayu kini ki tres ki jai dikindai mendai ba monyadai tu bla ngat yadai ki weipa itu kekendo kalong sif na bentai ki weipa dia kalau jeliu ha dia nak terkadang lingkong kan mau berhijau dia kendo kumbang lingkong kriu ha lagi jong dijual lagi jong kidan kibaran kam kendo kalau siap ma dan kibaran kam kendo kalau sebo lagi jong dan mengitung ki orket mengitung kirna ma ile mau kiat dipong dia nak terkadang dihap jet saya kendo what utuk tenrai ni selection of seedlings dan ni selection of planting materials. Kalau kepada kam yang kata kita di Bangila mula. Di hadiah nangka daun rempang hewan kata ti terkemut kedais. Memang bersubung kami. Ani, ladau tahu sentiu ladan Jepang ni, sebuah ladan nila ayok belum nangisai
kamu ku. Ini ngelarang ku. Balik ke Jepang. KPRP kenyang buat ke Jepang. Ada ting kenyang buat ke Suria bukan ngerak di pila tapi wan nanti na office lungi tu na di ecu flamnyo apa kata Suria di ai kendo yang kalau mau nikong kita kenyang ya pi baru pintung nila terparui kong baru arut baru ada baru pintung baru bahan di situ pi sama hari gider mau chonder de sampai office sama bahang bang office jo kan sungguh bagi sembai bagi alam di pio jimentor La sam ru hagi noi shim benta sanjat ki sembai bagi jing tho batai penshai ya karukom thung karukom sumar bat karukom khet ya ki jing tung jing tap